Part 2. Zakačili smo Prikolicu. Idemo sad do izlaza. Malo je kiša umila, prestala. Malo sam ja kameru učvrstio da ne mlati. Inače vozi punu Prikolicu guma, ali ćemo malo topli zrak. Ovo su veliki viljuškar, nije viljuškar već velike mašine za skidanje kontejnera. Znači on skine kontejner sa teretom od 20 tona. Šale. Tamo neka seka koja radi, pita nas za pick-up broj, to je stvari broj od kojeg izlazi ova Prikolica. Obično sadrži zasad na kojim terminalima, neke slova, neke brojeve. Obično može biti 4, 5, 6, 7 brojeva. Kiša ne pada, ne radi brisač, pa ne pravi nesam sa optikom, sa lensima. A onda sam ja malo ovako bolje učvrstio da se ne trese. Ovako izlaz. Start.